Warahmatullahi, kembali lagi dengan tukang sana nyaran ki kayak gantungan neng landing omah ceritane NU agak bilek gitu ya, agak kering. Iya prune beri kor kiri kita punya sangat diajar salah cek nyewa perangkat nih kameranya kayak aja diajar yang sitok gantungan yang jogo minta iki sitok iki ngecer apa umat nih kan bingung lambengi sama jam mari jam 1 mari motor kena turu dan dia beda ontel laro klambi pindah neng lor nggo pickup saya neng kono kok diajar state neng kono ini saya neng kono ding yang punah ya tak pedot